Mentagsi ke Arfundrew Turek Ujerlew Arhajar Arfundrew ke Jantia National Council JNC Central Executive Committee hapo ke jinglamu Presiden Rangba Jongka ubak san bor miling do kalalit banyak kendo bat ubak kerman shella MLA ke Kliriat ubulang ru unong aibut ke tenat mining geology jong ke sorkar jela hak BD bat ke Meghalaya Environment Protection and Restoration Fund MEPRF. Kapisan na kabentawan pendek pensaya kemariang bat kamtam ban yarap ya gitu kilanat ki basyakta na kamti daw yang ya kini kapisa lepa na da ke NGT hadin ke jingkang banti daw yang house name Arhajar Khatsau. Kajing ya kendo mentaksi kalong sibenta ha kajing de bat kajing don jang kete kapisa ba 10% na kam khaye yaw daw yang na kisyalan kade bandrung syapo kete kabha pisa na kabenta ban pendat kam man penbahapan miat ya kijaka balajat la prana ka jingti daw yang pat ka baar ka de ban yarap ya kilong yeng ke belasyakta ha ka jing bodin jang keseng nang ba ka RTI lalap bat penengaru ya keseng bakat kum ki jing kali balabu bahadokan nungut layo ya ki jing yarap bat ke ke ba ka mining and geology kalale na ka bentagi ni ki brew ka pensausi kalong ba ka jubab ko ong not available. Mentak sengi dak jeng saukian nak bentak kibriu kamtam ya kitu kibrasyakta kum keseng kelalet ringkat bar kijing tok kila ai syang nong ai bot ke mining and geology ban kerpat ya ke sorkar jela lengbau ba kerman shela ban betha ya ke district level committee bakan le ya ke badan kam dak bawat penya ya kitu kilong yeng long sem kibrasyakta ban airu kijing rap lengba ke MEPRF bat kilala ru bahaduk saupo klor tam kepisa na kene ke bahak kedan. Ha kene kejing kendo na kaliang jong nong aibut ke sorkar ul ai kejing keluar ya ke sang bo un sim kia ya kene kam pat unra ya ka syau menteri belepet ya ki mar bo kendo pat ha kene kejing kendo na kaliang ke sang kala banjur bat kan sa penbor ya ke sorkar jela na ke bentaban penyo ya ke hok jong upat ba negesni na kaliang ke yong i ka Jantia National Council Central Executive Committee dia IHM wa u MLA wa mburo mo yung woman la hejo ipor ka mo advisor yung ka mining and geology department ka jing IHM ko yung to halor ka wi ka benta hadin wa ka NGT de khang ga ya umuyong ha Arhajar Khatsau hadin ita ha wada sedang u transport ya uni umuyong mo wada depti dan kaliang ka NGT da pak ga ya ka state government wo chna ka wi ka fund kawatip kam ka Meghalaya Environment Restoration and Protection Fund. Hapo ka guideline yung kani ka fund daklam che ga wato ya kani ka pisa wa collect na kini ki chalan mo 5% na ka wi ka chalan. Ya kani ka pisa ta open kam ne benta o restore ya ka environment ka wada jot ka wada pra hakitu ki thau ki wada em ka jingti ya muyong hakitu ki por. Ta wa ar ni tala ya kani ka fund da chna o da chna karpang ni benta wa aging yarap. Lene kam kata ke rehabilitation cakitu ki bru lene ki yung kisem ki wada chakta na ka jingkang yung ka NGT ya umuyong te I kam ka sen haden wada bodeni ya kani ka fund the file ya ka RTI lengba ka mining and geology department te hawa pa ya kani ka RTI ka wapen snyau longo I kam ka sen to halor ka jingkali ka wabu I chapang kita ki affected person lene kita ki bru ki wada chakta na kani kakam naga jing chak khang yong umuyong hanrai de panila ka jing tip waka kayi waka ni ka government langba ka mining and geology department dale go ne benta u yarap ya kam kini ki long yung long sem ki wada chak ta naga jing khang yong umuyong hanrai ka wapan snau si ye ikam ka sen ka jubab yong ka department langba ka RTI hi ong not available te I na kaliang ka sen ne ka sngi da ka mensen ka jing snau khia naga benta ki paitba ki yong ikam tam ya kitu ki long yung long sem ki wada chak ta naga kam ki muyong da pa jing tho I chau advisor yang ka mining and geology department usar kermen shila woman la hejo ipor kamu local MLA yang I tada kerpat iya ka state government lang ba ka yung advisor yang ka boto u instruct gi ya ka district level committee yang kani ka fund boto open man gi ya kata ka survey lene kata ka jing tho ya kita ki long yung long sem lene ya kita ki bru ki wachakta da kani ka jingkhang yang ka NGT yang muyong mat hejo por le uegi kalat jingirap lengba yang kani ka fon ne bha da chemi wuto da ki sos pa kolor tam em ka fon hapo kani em ka pisah hapo kani ka fon handres now si ong watang chitengkale em harikot wada penam kam gi lene waka mining and geological department da pha go cha kita ki bru ki wada chakta na ka jingkhang muyong
ala da kerun yele em ke jing kelam yang ki association ma ki wa ki muyang hagini ki singi ki wa dadep wa chief secretary yo wa chief secretary la da kelam wa em ko fon de benta ki wa chakta na ke jing chak khang muyang Henry ke jingkeli kwa ibu ya chief secretary le ya ka ya minister yang ke mining and geology department yele wa penem kampi ya kini ke fon ne bentau yarap ya kini ki buru ki wada chak tak sket kamu de tipi wa ke yo ke kod de hiar go hapo ke is jangtia ke yang i khamtam hapo ke steady woro ke wina ke jingkhang yang umu yang Henry sausi ong wa halor wa de em ke fon bom em kani ke jing lai yang ke fon em ulai go chakite ki wa to sabu yo eka ho em ka tu kan ni ki wada penem kam gini bentau wa restore le ne wa u penimbiang e kamariang Henry i kam ke stenyum em ti binya ya kani tedau ti binya e Henry ke phangi ke wani chini to ya kani ke jing yarap ya kini ki long yung long sem ta nakaliang u MLA Burom yang i da kula da i ka asuran bo dawi kelamu wa u minister in charge yang ke mining and geology department but hejo e por la i nakaliang ke sen da pressure ya ka government boto u ego ya ka hok ka yong kini ki wada chakta na ka jing chak khang muyang kini to ka message ka wakiliar pa ka sarkar penam kam hok ya ka pisa ka woto yang kini ki wa chakta but saya ka juga por la ka sen daw ya boden go we daw ya daw tho go ya ka jing tip ki wa khambanya hi jing to wa kani ka fon